wabari mnonga iwekiri nitwabwa program ya sisimuka akasheshe nkaka abagenyi bitu batushyikire kandi aba n'abacara okuruga umurembo rwambarra na mnonga iturkweta Mbarara City North numwijuka tukazira Women's Day ibiro munana kwa kashatu, but of course that was a general one ahabwihanga ryona konko ijuke buri tweka nikihika cyumanchikora Women's Day obucyatekateka ngo nicobasa kandi obucishemerire nahabwe cy'abacara aba abutwina bo kuri studios bija ahabwe nshongejo bwari mwisha kutwitiriza tubakire buryo mwaye gambe kandi atushoborere aha party y'abacara yija mu kitici then abwanyuma tubase kureba Women's Day ibari kutekateka kutebekanisa kandi ibari kutweta ngo tubase kwerundana aho twena turi kugenda mu misho ne yaryare nibigenda bita batwinire ki munchirize ntandikira aha hihinanye abanza yanjure then abwanyuma tugumise nakwakira Webare umpure umutebekanisa amazina ni Nyetombabazi Areni indugwo mu ruharwe ni nchikira abacara aha LC1 na LC2. Wow. Kwa bari mnonga nyabona kwakira nanjye nakwakira yanjura barakutureba buzima bo bari kunyakira umutebekanisa wa programu yoni banyeta natukunda concepta ndi chairperson wa Women Council North Division former ya Ruharwe kandi am University person Mbarara City. Hey. Wow. Hatari njamwa huriro kunyine bitu by'amano mu studios nabwo cyabambaga mbashonga z'abacara nyenda ngutwena tubase okuzetegereza bitu no basa okutandikira urukurabira a WhatsApp namba yitu no tumushanje mukaga 2 98 82 nkaga ni 2 ni case wahora ngo ine cyo kwenda kubuza ninga kongesererezaho contribution yene ino gitaho nsagwa ntijakira kandi nkirize maze nakugambana na aba Wisdom Creations abamba tkorra amajuta aga Franklin Zahabo Jerry kandi bajango majuta ganga gendere nshongezo kwamo mbiri kwesigo kashangutine cyo warebere then okweyagura embuburu ebiguna amazomba aba Franklin Zahabo Jerry kwegamba amashtago ngabani gakwera mu nshongezo bajango basa kuzigashanga umaduka na za supermarkets zono mwihanga na mnonga wabari nko muri Mbarara aha Queen Cosmetics Surgeon Portville Building twine Vision Cosmetics Surgeon Abbey Building twine Fresco Supermarket na mbwe mu bitekami muri banda zo wa Mugabe Cosmetics then abantungamo zo wa Manyire and Sons then twaza hokache omurisinjiro aharma 20 oze ahakiriya supermarket esimu yabo no tumushanje mwenda 12 50 10 gitere hatati omanye ebikwata majitaga na wanenda okushubura bwen kantandikira aha turebe kumukugamba Women's Day hataho numbana mutwahurira kino mbana mugeze wo kumanyisa ki njire ngo niryize bere mwende nkabacara ryo nko munsomu numbana manyisa ki general tuba turyizo bariyonke twine amazoba menshi nk'abanya Uganda nk'abakazi bihangere konka Women's Day necuro kurche cy'abakazi ekihanga ryatuheire Uganda yona nashihanga ryona na celebrating ebiro munana kuba kweza hati buri magombora buri byanga ntwikirizibwa celebrating izobere necuro kikuru cyitu cy'abakazi ekitushemereye kuba ntumanyiraho akakwateka itu kabakazi ni hangeri okuru kutumanya ngo turya abakazi ningi wo mukazi ecyo shemereye kwemanya hungo uri umukazi yego nimpkante katekantisha nobundi umukamwe ine micwe mbi hato ariyo mbena kwa to micwe birungi omucyara concept ayishongeje no tugamba ho twahika ha Women's Day bo bari munogo mutebekanisa nyenda kubanza kutwara umugishogo kusima kutwakira kandi okusima na president witu wihanga abo kuba kagira constitution 1995 twatandika ko bacara neitwe kuzo mu rurenguro kugira ngo tumanywe mbwe nizoba ry'abacara nizoba bamusi ya accountability yes tungire ibintu bingi omihanga kandi twaye tungura nk'abacara ihanga ryatutungura mbwe nizoba ryenyine kubantukuza ntwenda kumanya abacara bitu bakikaye abacara bitu twazaye
ekindi abakyara nomara kuba tugiye constitution twine obugabe bwitu nk'abakyara konka constitution negera ngu tutunge equal opportunities emigisa kandi abakyara ba Uganda bagikozise ako abakyara bitu bashombire abakyara bitu bakora emirimo abakyara bitu bombekera amaka ngwe n'ikirungi munonga twana tukizizoba eyo n'okureeba ngwito abakyara turi ebo kukora emirimo kandi turi ebo kwombeka amaka gaitu tukwatanise ahubwo wagamba amaka nigaba garimu omushaija gaba n'omukazi garimu abaana so kuranga okutukubasa kwombeka amaka gaitu tukagatungura omuntu asi hatushe mwaza kugombeka muta mwine ngamba yo kugira ngo abakazi tukarwa mu kiyungu unitoko tukargayo kumwarigireyo hasigarayo bahi no hariyo nahombe koko mu kiyungu mbone mujyango mu kiyungu mukargayo mbwenu abantu bene byabe bakutekateka yito bakatweza tukargayo konka tuka equal opportunities emigisha ubwakare tukatakutunga misha yo gukora yego abacyaro ubundi babushira kakuzibera tutakaza mukora guma uzo mu kiyungu hoteke konkati nimwikirizana omushiija akora nigukora muterana n'omuka mubasa kukora ebintu byanyu kwombeka hariho taimu y'amaka mukasitama mukaganira na n'omushiija wawe mwamara kuganira n'omushiija wawe mukakora program ubwo bwakare obundi omukazi okukore tusohoze sente eryo otambura ogenda osoboze sente otakumanya eki wakora otaine program otaine budget konkati tukamanya ngu hatuwaza kukora ekintu kyona noteekwa kugira budget noteekwa kukiganiraho noteekwa kuri ekiwaza kukora nikyo ekyo kwiza kwombekeka abokuba wakikora wenka nakyo kureebera abantu nibarwana obundi wakoreza aho sente zawe obundi abakazi abandi batwara sente wabo bazitwara oku hayanga kureebeka y'abaana bareeba abasigire ebyo mbwenu nikirungi munonga itwe abakyara hati ba Uganda n'okureeba ngu eka yawe wagyombeka ota wagyombeka n'omushaija wawe kandi wagyombeka n'abaana bawe bakatomire emigisha nk'abakyara mbwenu kabaishiki ntushomo konko sanga kandi twagamba hamwishiki munonga kandi atuza hamwishiki tumukuza konka kandi usanga aziruziro n'umwojo itwe abazire ntuzara bishiki tuzara bojo hati wagira tumgwenu kandi wari omwishiki wenga naza kuvuga n'umwojo atakiriwe biro mutindo kandi usanga amaka gabo tugabaki mbwenu ikaitwe abakyara itwe ababuharwe ntwende kureba ngu izoba ery'ebirabiro na mwenda twareta abashomesa twaranga omukyara arebe ngo omushiki yarugayo kandi na n'omwojo we yarugayo twena twagira obuteka wakona habigambo aha myinabiro byo kwezi 29 bibanze bitutangazeho je then tubone kubishitama mugi 29 byo kwakangahi hariho ki then tubane twataraho izoba ery'ebirabiro na mwenda ryayo rwa mukaga kwa kashatu twine okuzizoba nyonka za cyankwaza igote opportunity nakikayo konka izoba eryo tukaba twine simu yo kugira ngo at least twenegeze ntasya omaka gaitu 29 nikosha nyencha kare okay mbwene 29 ejo ntwenda kweta abakyara baitu abaharwe aba North Division abaharwe abantu bona kwiza izoba eryo kureba ito abaharwe twaza gukora ki okay ito abakazi baharwe twine project tukagira ngo abakyara baitu government ne tukwateraho sente za web etukwatore sente za parish model konkane ituhate tuzukika buri muntu omufamily nabaho umuntu tugira ngo umwe nikatukwate embuzi twagito mumuruka omukyara mwekamba wakorera hansawo akareta embuzi ejo akagirisa akegesa omwana we n'omuntu akamata embuzi nebasa kureberwa ekayone kagireberera kekuzara omwaka gwahoho aturetera omwana gwayo simba hakataho kangarche wa mnyano wanje izina lya ugondo murundi Mbabazi Aren kwata hamwe mbuzaho natunga interest ni nyenda ngo nshoborereje embuzeji ne hanantukanka inemwe nibiri nitano nabaha bazireta hizobe ryitwe tukeshuka hembuzi tukazifurira webare umutebe kanisa embuzezo zikarwa muri itwe nk'abakazi babiharwe twahereza burumuruka ntuyihamwe omukazi omwe omwekambi noza yoreba chairperson namanya burumwe omuntu wena ori omu kyanga kye orukukora abakazi nitukora emirimo mingi hariyo omukazi ogo orukukora naronda school fees y'omwana we konka atakwebasa twagira ngu mwenu katumuhereza embuzi omumuruka agenda agirise omwaka ebe yazeire agigaruze tugihereza ondijo mukazi imwe abakazi mukekunganya musente n'ekibina n'ekizibone zibeheze embuzi tikiri kibina konka itwe nk'abakazi babiharwe
tukihamwe embuzi oshanga omuntu yakwembuzi twazitwisa ego abantu Wow. batuhembuzi twazigabira abakazi baitu yes ogu n'omwaka gwa kashatu nitugaba embuzi ezo nizizara nibazigaruza nituzihereza abandi bakyara okay so ntureba ngu egyo n'entunguuka ei turiyo nitukora nk'abakazi ba buharwe kandi ei turikukwatanisa twena tukasheyaringa na bagyenzi baitu okay aho notije kutandikira kuturagaruke nyine omukyara Aleni na n'omukyara Concepta okuruga mu Buharwe ejo nimbarira City North bari aha kugamba hizo bari yakuza kucelebratinga ery'abakyara ryete Women's Day ebiro byo kweza 29 ukwezi oko kwa kashatu nibije kwamba taditeereza kwoga konka tina butima bw'abashubuzi katubanze tubukanje mukace munonga then kuturagaruke bongere kutushanjurira entandege utakaragaho wabare mnonga iwotire nitwe abo program ya CCM country chobutun charity omuhereza nyine abacara obana bontu bete nkwatabuta abacara nkwatabuta kurgo muri Buharwe that is Marara City North kandi nabagendera kujaguza ekiro cy'abacara Women's Day kandi bariyo batushanjurira okutore ko kubarije kwamba bitwaza no kutino kuza tukabasa kugoba mu izobere bitantiriza mbaze nagamba aba Hayes recruitment experts ababine emirimo umusiza heru na mnonga ahabishayi ebiri international echa Abu Dhabi hamwe na Abu Dhabi hamwe na Dubai kandi nibajangu nibenda abantu bari hagati y'emyaka 21 kuza myaka 45 abashije n'abakazi abojo nabishiki kandi emirimo eri available nibajangu harimo abutweta abakora mu customer care airport security check-in agents landing ground guides and aircraft cleaners mwena nimwetengwa kandi mbajangu notunga visa hamwe na air ticket agwa miliyoni 2.9 zonka ejo nebe yashazirweho kandi bajyango ku registeringa amataji gabo no kwabusha eco ine kora no kuteresa mwe yinaza kushoborera omanyita jeryo ewawe ningasheryo wanyu obase kuza yitunge biro kukiraho noti mushanju ina noti emwe 2 3 4 5 mukaga terejo hatati obuze ejo kuba no manya aho ine kuba no kwata mwendo kugaruka uwabacyara banywani banje nanyenda ngo omucyara Aren oyonje kutushoborera ebiro byo kwezi 29 ni nkahi neryari ni shaha zingahe den nabwanyi mastandiraho we bari umutebe kansa ebiro 29 narwa mukagoru nsa kuba omukoro guryi ahamzabibu gardens nsa kuba tutandikana shaha ina aho ntamanya aho amzabibu tuyineho bandi otyo nsa kuba tutambura itwe nk'abacyara ntweyoreka era nuko izoberyo chogedde ekituri ego abana bitu babishiki ekitukuza kuba ntuboreka abo abato abariyo nibakora nibatuzombigere nk'ebizambo bya nyenchakare bamanye ngu abacyara ego beyineyo okushemerwa na kwizobe ryabo tukugera ngo tuza kushemerwa tureke hamaka gitu kureka namakantu gakwata tugatebekanisa kweza kwetebekanisa utambura urugendo zo mu Women's Day yes nizoba ryitu ryo kushemerwa ninjira ngo no kushemerwa riyari warayi bwo kubantu bakore ibyo ntoreke turukore se kono yitu no twemuruka ntoreke by'abakazi batwire no bakora ine activities nyingi shaha ina nubwo turatandika umukoro gwitu ahamzabibu gardens okay omucyara Concepta accountability eyemerireta mwajangweri nizoba eri mukwereza accountability mbwenu mukozireho ki mukozireho biha nenche chense cye kubasa kurebeka manya ikajangwe n'abakazi kubahirwa bugabe really they have reached like this kind of place
aho bari munonga mbwena accountability ejo yonkane yireka mukutebeza kizoberyo in other words bakutebeza izobere nabwo katabanza mu studio mu ego accountability nejo yo kubaze yawe charity ego because no basa kuzaha ugambira abantu ihanga rukuri andi ahanyo nitetera nkenkoko mwene kinda accountability no kureba amakagaitu nko kugaruka akabakazi nibarebe kaje nibazwaraje I know nibareberera amakagabo nibareberera abana babo haza nibareberera abashija babo mwene cyo na accountability abo kwizoberyo ntubatinuwe n'abashija bitu ego tubatubena ntubeta ngo yo bariho haza barebe akwa twatutamera abashija bitu nibareba ekindi accountability umuhondano uriyo n'ugukendera really umuhondano go maka n'ugukendera habwe mishomo nabwo ndizobera nsa kubatinuwe kusomesa domestic violence abakigwino umuhondano najanga kumwashomere mwagira maryo tutine Mario kureka muri umuntu woro rigero irege no bano utambaraje azo mutakuchukundira nagato kumuntu yagira Mario kogo umuntu kurereka je ukutambaraje ukakoraje people they don't appreciate abinyi okuba kucyakira niko kugwire bwo kugwire muri to tubatukore ikintu cyurungi kikubaho accountability ejo ari abacyarana bakora hano craft abantu barebe bimukono biri yaho tujye abacyarana batagurira tuna abacyarana bakora ibintu by'amani munonga bwenu accountability yizoberi no kureba shuware abo kwa bacyara kuba kutunga ibintu sente za Paris model batungeza web abenshi twakunyaga muri cyo kurebera kirungi nibasature sente zabo kandi abana bagaruka biza bakira abakazi bine bigombe byabo bakubasatera nguze mwendo kuguzana sente zabo bino kureba ngo abantu umukazi yaguze umucyaciro lyangu no mucyara umukazi yaza kushora heno roto no mucyara nano mkikutua kirewe kaburi kikuru ibyo tukabicwa twabina ndetse na accountability yitu yo kujanga abacana bacyangisha abantu kamure bato kwenyene muce myako kajiriya ikabeta mwena bacara bitu hati wamburuza tokanywa parafini storage mwena bacara bitu nibarebeka accountability ejo ninungi abo kuba nibarebeka je nibakore bintu nibazo mu bantu kandi no express umuntu waza kubyo tumcyaro gandi yora muntu nakwikintu kiricyo bwendeje accountability yo twine yo kugira ngo at least na live imbuzo nibakubana baziterefishani zo bari batwara abantu ngwini twenda kusimira kimwe munonga bat contributing na hata bari yo nibatwereza okukira munonga mzabu gardens abo kuba nibatumwanya tukorehe mirimo twatwine umugenzi umucyara Franka Muramuzi akayine na wadi yes akatuhamana munonga cyitweti ahumurete shuware akatuyamba ya tureta project Franka kariyo mwaharba bakama ba Gardens yes okay beno mkaza kariyo na wadi na wadi kwa association yabo ngwena akatukora ikintu cyamane ntumsima ubwo musinje kutuyine kugira ngo na hata na administration ya Mzabibu ne twa respect kandi netweta tukoragana nayo ubwo no mushija na rumera hagira abacyara yes natuhagira munonga mwene byo bibe tukwiza kureba abacyara na nabami beitu kandi nyenterera abacyara ngo nabashije abanyi mutabasigayo ahubwo ko kumko mukashisho watebekanisa breakfast turabasije shino harate watekanisa lunch yazaho abantu umukirmusha wawe nogenda nawe kandi abashije ubundi ko bana baza program zaba kusigaho atuwajerewe konka wayimikire kare no kore mirimo yawe notebeka nsa tugenda tukeza tukiza kurarayo kureka no gukora imirimo tukesongora tukazina tukashoma kandi zobe twine na screening ya cancer ego cancer okay bacyara so tinkarenyira bacyara bize bakebeze the area de beta no kwabusha basente okay kangarcho wa areni hariho munywani wanje kurgari ya masa akatera hesu mwaha yaja atkogambe kigambo women is that to kuriya tuba twahikaci zibu atiza wakurwanda gendera kuhikata abakazi beshushu nataba kazi bagambe bugamba terera yizo barye nyine bakera barabireho atungu tube nitwe twateka izo bane ryabo ngenda shoborera umukazi arya heraha obugabe bwo mukazi nubwo buha tubutware nkabuha twatenka hitureke nkahi oshayi nawe kikabakarenge mugora webare mucyara charite obugabe bwo mukazi no kuza umuka yawe ukagitebekanisa ukarinda omushija wawe ukarinda abana bawe ukabareberera ningera ngo ubwo nubwo bugabe bwawe ejo neka yawe
nuba bo wazonka bandeberera yawe nimba nabako bugabe bakureberera nuba otabaka bugabe konka twaba twine okukwatanisa yes eka eyine okukwatanisa noreberera omushaija manya abakazi nitwe tukureberera abashaija omushaija ogwo worikureba ninka omwana nayenda byame yiwoyimuke ogenda otegure omutekere cyayi aija gishanje ameza ginywe ajwara aze kukora niwe nobu orikuba norwanisa nocwanisa noza kukora konka oyine kubanza wakora ebyo mwawe obone kuza kukora ebyahandi so obugabe bwitu nibwobwo twine kukora ekyo kandi ekindi ninshaba abakazi ngu tumanye obugabe bwitu ekyo burikumanyisa twine kureberera abaana baitu yes kunkuba ndi aha kigambo ky'omukazi ngamba aha mukazi ogwo orikukwata ku by'omwana omukazi orikureberera ku by'omwana owari mukaishe yego omukazi ogwo ekyo ekitiinisa naaba yakyeyihamu ekyobukazi tosire ntureeba social media ntureeba aho abakazi okuba kutokyaringa abaana haza kukuba notokyaringa omwana obwo wotaziire kwiha omu mubiri gwawe uba nohenda ekiragiro ky'omukazi kandi noyerebekyesa kubi ekitiinisa ky'omukazi okyeyihamu ahabw'okuba omwana naaba tiine enshonga noyine twagira ngu obugabe bwitu n'okureberera amaka gaitu n'okukwata amaka gaitu tukareberera omushaija n'omwana na n'omwana ou yakureetera n'owawe oyine kumureberera hatari kumutokyaringa omwana ow'omushaija n'ow'omukazi nkabire ninshaba ngu ekyo tukyeyihemu tumanye ngu boona n'abaana beeka yes na n'omupakasi ori omunju naaba ari omwana wawe akuba niwe orikuba nomuha okwararare niwe orikumanya okwararye mbwenu oyine kumumanya okamukwata gye okamureberera okamuha ekyokurya n'ekyokunywa nawe akaba omwana aho nooba wakora obugabe bwawe nk'omukazi nooba wamanya eka yawe yes ninteekateeka ngu nibwo oburungi bwaitu okay thank you very much omukyala concepta imwe ko abashaija nibabikiriza mushohora muza kukora kanoshanga itwe obugabe bakabutwaka tubyoko tugize ngu curi wazayo kakora kitararine wataho mukamba kwimata hataho kumukwikaho mwija mugamunira mutana n'abashaija abo bari munonga abo ko umushaija wawe mwamuganiraho mukanti nkureba nakwihaho atobugabe takukwihaho kureka wabukoze sota wabukora sota yes abacyara basa kurugaho umuntu omushaija abugire ngo oze kukora obwire kukora niba orikwiza kumwibuzanya ekyo oze osinziri ab'emotoka bakudroping hati omushaija wenda n'omuntu nabasa kuzibira kugita abacyara wargaho waza kukora wakora emirimo yawe okataha omuka hati omukyara gokuswerwa katikumanyisa ngu omushaija niwe wamuswera emirimo y'omukyara eriho omuka noteekwa kugikora nk'omushaija kandi okifirifiringa nk'omukazi wakifirifiringa it's okay konka omukyara neiwe nyariho nkurakiri tumaaki nabwo omukazi arugaha ashoberwa abandi bimuka bata konka usanga we nayekurra hasi twatusitamire nkaha ari omushaija nakuwokinga kureba twita ogu omukazi ari ati obundi ati atubeti nonywa atininywa akasoda kokusaba akasoda obundi ati kasimenofu ako hati otandika kusitamu hati obwana odireshoni hati otandika kugamba munonga oba mukananka hati kandi obw'emyenda obundi osanga atandika n'okuteemu okine nabwire okukwata omwenda ngu gakewo hati okinywa otwarwa kandi hati omwenda ekekweba abaana bakweba oteekateeka nk'omushaija waranabisa abaana warabateekere kandi ogira n'amaani mingi gokuza kumwiguza kukireeba obugabe bwokuba oyine noteeka okubukozesa butakashobeza mugyenzi wawe nk'oku okwenda bakutwarize kosibe kutwariza mugyenzi wawe konka otamutwarize gye waza kugyo tuwaza kukora ebi kandi abashaija nibatumanya yari ati ogu hati wamuha akacupa ati yerija yes nagamba bingi kandi nitugamba niyo nisaba abakyara bitu tugume tugambe bikye konka actions nizo zikorwe tukore ebintu tureke kugamba bingi engambo mukazi mugyenzi wawe niwokumugye tubikiyo arene kandi n'ebizibu charity kakurugaha charity ajya tubiti nomakonsepta wokumulya nkokwari nasiba nagamba tungwene nyowe tukora nkokwari n'ebizibu tine namonyo you see ati omukyara yakugambira ekizibu kye nyowe ntuna omukansoring because in the paralegal omuntu yiza nakugamba ekintu kye takwenda kukikurira heru kakukikurira heru nakwiyamu obwisigi so itwe abakyara tukabe ntubike ebihama byabatahi baitu wamara kumubikira nyenki akareka ye nebaho yabeta beireho habwokuba niwe wakishenya yakugambira ugira oti
twamureba tokundu kwarimanya ibabe yanga mungambire so at least ito women councils abacyara basebe kumuriza abacyara beitu bakaguma mu makagabo abako tokwirukanga okasiga weka hari umukazi waje ati bito mwana ari mwana wawe umushija hati nyo ndebe nda imyezi mwenda ndebo kuzara tari no kusobora kisa charite uko kushasha kongo hata mwana mukwata ko wenkende twara umwana wono wawe umwana isena asa kutunga umushija atunga bise binji konki wo wamzara you are the same mother mpaka wena ni teka ngo abashiza n'abakazi ituka n'ubwabe turiga kurenzi umushota musisira na umushata kusisira mutwazeje base kombeke ubugabe tukumanyisa ko batiro ubugabe bwa mutahi wawe okay hata arena nishaba ngo yonzire kututangaza hizo barye birabira na mwenda oyonzire no kweta abantu utumanyise okumur kutwenda ekimukwenda ngo tukore twahikayo na activities eza kwasa kwaziro hizoberyo nabwanyuma tusomukahumura bwe bari mucyara charite ntubeta abantu mwena kwija umucoro kikuru cyaitu cyabacyara ahamza Bible Gardens nitweta buri muntu wena tutweta abakazi bonga konko kucira munonga ntwenda abakazi izoberyo twineho gabembuzi kuzihereza abacyara nko kunanagambire na no kumurka ebintu ebyemkono yitu etwirene kora nkabacyara twineyo byinshi ebyibwenkeke domore byona tubyine haha ebitkoreka abacyara haza izoberyo nuko kwemurka kwitu mwije tushemerwe hamwe turye tunywe twineho na live band umwabazi yaho after party twineho live band twineho kushemerwa mbwenu izoberyo abakazi shini charten tweta ngo jibe nitwe na radio west na tv west time mwehereze time nimwe mwije tushemerwe yihange kiro kikuru kikartwara cyankwanza ba celebrating yes na stenos neija ku celebrating yes konkitwe nkabe harwe nutwine kiro kikure cyitwabira na mwenda nutubeta aba radio west nimwe ntubeta na tv west mwije tuza live band tuzine tushemerwe konkejerho mwabaziyo ahamza Bible Gardens na no mukoro guriho kutandukana no mukasheshe umugenyi mukuru naija kuba yashikireyo umugenyi mukuru witu na RDC mbwenu tuzakuba tushemererwe really government nzakuba tujinizobe ubu bare numza kuba numutera nkabuha umukwenda babatere twaza kuzamukahumura abanyana bitu nzakuba tugaruka n'abacyara bakuna huruvare nateka teke kindije kubeshongorana nacyo nzakuba tugaruka twaza kuzomutuma gw'abashubuzi abanyuma kutuje nsakwa twakira phone calls zanyu ningasho kuterera amasomo esimi twansige naje bashomera konkana na screen neja kuberho konkagwe nakwetebekana subsirikare noti ibiri noti mwenda noti ina mwenda noti ibiri noti mwenda noti ina mwenda nyenda ngo tutebeze imwimwe okwabakazi n'umutwaza muta imwe batata abakazi okwe nibabatwariza bata or in the name of okugira obugabe nkabacyara hati bo mtereza accountability rukogaho ahabo kuba muri ya ground katumure ntugaruka utakarga program ya sisimuka tabarseyo omukahumura ko program ekirese simuka aha TV West ntiricho butungi charity omuhereza kinabajenyi bitu okuruga muri baharwe abatebekanisize Women's Day ahabwe change chambara City North beito ntereza mbazena kugambira aba day to day aba bine supermarket mpango mnonga aho mukijungu watembera nkaho hanyuma ya ajipo argutora kuzamasaka kora cyo mission uza kura round about hechane cha Bikira Maria tinkwe ndaho rengyo nyana ngo oranzi tunoja kurebenje mpango erimwe butimba nebindi ati we tahomwo noja kwa no shange bintu binji munonga nkakugira nti om day to day supermarket echo takushangamu nebintu bishatu byonke byasigara byona birumwo omuntu emotoka na nenyonyi ebyasigara biryomwo kutandikira hampitirizo mpaka hor kwenda nabwo yacho mbajango basekuzayo oyakire cyo rukwenda kano shopping umwanya gumwe ebyo kwetorora okasiga wabisi yawo atarite dende bindo kaza kubisi yawo nankogu dena muhero kaza kurundana azemwe no shangane mwe babikoziremo
gura ahantu hamwe aha day to day supermarket no ija kuba notebekana esimu yabo not mushanje not mukaga not ibiri gitere hati no ija kuba nomanya ebiro kogaho ikiriza tugaruke aha ngenderwaho yitu ahitwa ntureba abacara baharwe kuko ariyo mbatkorera women's day biro byo kwezi 29 okwezi uko kwa kashatarwa mukaga kosha nyincha kare omuri baharwe ahari Mizabibu Gardens esimuzitu twazigura noti ibiri noti mwenda noti inamwenda abarga kutwegitaho nwanyita cyo butun charity obuno mchala Allen uriya no mchala concepta kurga baharwe inshonga turyaza abacara obugabe imwe basebo okwe empangare zitwe zonzi batwariza zita imwe bacara mu baryokwe muri yo numutwaza muta omakaganyi kugira ngo abashija betegereze ngo bugabe umucara nawe akabutunga ngeno je ko no terasi mu yitwejo otutangaze ebintu kuri mbigendo misho tumanye ngo ruriare have a reason as to why we should be celebrating our women's day ninyenda umucara concept meanwhile obeno tuganira bamba mbigura masimugitu obeno tugambera ugundo murundi twenda ngwize bere barkwate no mwanya na nibikuza kuba biriyo eco nico turoho munongo kwa bari munonga izuba n'ibirabiro na mwenda uruwa mukaga ogumwa ko kwa kashatu Hello twenda kutandika tuanze twakirogo hello Easy West murire kurungi turireje buzima reka nsima abacyara kazaba baharwe yabare kandi be bari kujwekera ubundi bakaza bando mu biteke bindo mu yanga yes izina no wahereza Ambrose Chenjo gecereza centunguka aho muri rubare hari kurugaro bare ntungamo nakwakira buzima abakazo n'abasima bo kushobora cyangwa kwatagine n'ubugabe bwabo kandi haza n'ikirunjo bonde naninde wo mu cyara kazomwe nagamba ngo nibesha kuba nibe murika nibereka byingeza kozera byo mukono yabo yes nani njanto mukoye mu rukomwe batakaye bwe nkono ziba kuteza bibabo bashamwe kandi nabo nishaba kugira ngo ihangere byongera kushongera kwegesa ahabugabe bw'abakazi ahabwo kuba haroho okweguza inguma yacu ryo mu bugabe okweguza harimo buroji harimo bondi abakaza b'ingene baceyombekire yes mbona haba abakazi nibija kwega bata nibija kwegesubwa bata ubundi haba government etabitire mamane kagezaho kwebembeza abakazi nk'aba butuye no mu studio rero bundi bakatemesa abantu bakasuma mu byanga yes mbone se nabwe no mu kiro kikuru nkeco reka habeho kugira ngo government agire ki yaranzya chikwere kandi kindi abakazi n'abashija mazama engaribero no kunabisana yes mbone habeho okorera ngo habaho kwatana so mu maka bitakabe byo kujaguza konka reka tushongere okwatanisa hagati yo mushija no mukazi yo nayo bari muno. Thank you very much. Twashomamu yotakaja ngo wagamba twayesiza konka ntwakire ndije sumu noti ibiri noti mwenda noti inamwenda nyenda nguni wotugambere ya tambuka yako kenyina ko kuranka ryo mukushasha kwawe tumanyaho kwata government manyaho kwata n'abacara bamanyeho ibashobizo mbugabe bwabo nabwanyu batubase kutamburira umucererezi kamunywani wanje wecererezi cha ntungamo. Hello ishokwe guzana bwe n'ubugabe bwitu ibumbiro to gwitu numutwara ki kigwira turaje kutongoza tukachikora rigo. Hello twakwakira ego orirota amazina ayiwatera na network muno tuganira nshonga z'abacara amazina nubanyita mwane mwamula Nazare. Yes natera sema twakwakira buzima nyenda kusima abacara baba yo mu studio abari kusima amazina ndo Nazare mwane mwamula. Yes Nantare tukurire natera sema nashemeru kubareba mu studio. Yego
aho kusyahihi cy'abakyara ekiro ekyo kuba syahihi abakazi bakashyuhereza abakazi bahansi hihi ahabwokuba ekiro ekyo nibakitebeekanisiza aha rurengo rwa disitulikiti yes konka ninyenda kusiima abakyara b'okureeba ngu obuheereza babaasa kubusya hihi n'abakazi aba buriijo yego kandi n'okwongyera okubaheereza entunguuka ez'okubaheereza embuzi yes webare munonga omukyara nantare kutukurira kari omukyara tumanya ngu obugabe hinaho buri omukyara nateera esimu niwe noteera agamba nibugamba hati warekaho volume ya tv set yawe tinguza kugamba niwe kampura banza wachendeza volume ya tv set yawe ningasho girire hare tubase kuruzanaje abacyara mbabaha celebrations za women's day hello bashamu amateka no kwakuruzone bukuraturwa yirahare na tv set yawe ningo chendeze volume otherwise tugenda kurira hello twakwakira sebo hello kandi wirukanje bwa kibashamwe munywani wanje wari amasaho ka wagambira hanyendo garuko gambe abacyara abakurure twendere anyway udashikaninda nabwo ingaba kampa bwantanga yo kare munchirize nshabe bwambo byaha muheru nabwanyuma twase kwendera bo kuba akire kampa omucyara arena mwebare aba TV West mwebare kutwakira twashemerwa obugambo bwa muhero bwanje ninyeta abantu bona aha Muzabibu Gardens ebirabiro na mwendo rwa mukaga kandi ngaruka nyongera kusima Muzabibu Gardens okutereza umwanya mutugume tugushemererwemo obutosha bwona ara hatari banywani banje ba hariyo manager ni Jeshua hariyo Koraje yes ya hariyo benshi niyo management iriyo thank you for supporting us really waheza naba ninchirizibwa kusima buri omwe wena mwebare aba TV West mwebare kututayisa mwebare kutwakira mukatushemerwa nyongera kuramutse abakazi bona abihangeri nyongera kuramutse abakazi bona abarkwemanya ngo n'abakazi omakagabo kandi ngaruka mbahiga ngo tuongere kushomesa abana beitu babeshike nabojo bona bajiro kwingana mwebare munonga mchara concept takaye bwayo na nenkoni ezimu kuteza babaro kigambe hotendere ubare munonga ubare owaturetera ikiteka teko echo nekintu kimwe munongo mchara kwate ngo nakakutera kandi woka hunama yego nibagira ngo abacyara tubakukira kufa nakira kufa abasije akwa abasije hode ya quiet tubakushobora omukazi yatunga kizubina jati na fama mije tinkuzagamba bachurire bata nanisha wango go mchara kukore echo ahumbuze nkona hansi akwa punishment yona iba ko mushija nibajiko mukazi kandi rangu watera umuntu orubare no bakoma woito umuntu ne nozo mchomi yoni teka wana haba respect enkwenejo nebere yaki ngira bacyara okutera tukuruho kandi wayishungira mshaka kutera munonga nagono oshasha yona ninteka ngwejo nebere mchemibi bona tiya kugira ngo n'abakazi bona konkuwe mchembe nabaro natene mchembe nabaro konga nsaba bacyara mwena ukutakwata ko nukutera waba notera umwana nabana areba ati yatera tatu mbweni kiba kizibu kikumasa notaya karando family yawe no mwishu wawe na waso butashwera majoko kunashwerwa kai nyina natera abo nabatezi takubasa kwikizwa kuswero mbweni nabesenza abacyara ntiza kugumizamu kugira ngo abacyara abo nabo twakora ki twabahika babasa kwindura kwindura kubaho ngeta abantu ahizobera yo tendera kushaba abantu mwena babaharwe okukira munonga abacyara na nabashija babo nyenda kusima ikintu kikozwe kumene kanso yonka kunganye kusima ho nalebe counselors twino mcyara Clemencia tumwino mutebe kanisa twino mcyara Victoria twine honorable minister Narukwago Madina
owa social services owa North Division kandi twenda kusiima munonga omukyala Safina Millers aho nawe natuyamba n'omwami Muganga Steven koza tukoleire mobilization y'amaani na mwena nitubeeta kwera gutwaza izoberi twashemerwa tukishemerwa konka kureka twashoma twareba tubasa kugenda tuto. Thank you. Ndako basima munonga. Yabare byo kwezi na 29 rwa mukaga kosha nyencakare ahameza Bible Gardens shayi naza kasheshe mbimwe bire burindara nagwanyuma muri bakazo kuba kwemuruka umwazyo harihe chamani munonga bande present no kuzina eza twiste fakatini tenda kore yakuwe mutiro motwani ya mukagamba konka kandi ubundi bitambi mwe bara bamiza Bible Gardens for being very good partners abokwa ni Twenka TV West na Radio West mukozere nito kumarakire karingwa wisariyote twahumura twakira muzeye bisinsi no na wazane party utarga program ya sisimuka